Jadi somamu bilang orang bulu kan nih, kalau kes pernah ya. Seru. Pangulan di Huria, pangulan di Huria. Mengarah apa? Hujan. Aduh. Coba apa dulu? Mak, berbaik hujan. Rasanya hujan. Baik dulu nak. Memang. Terus. Persan. Rada bisu ini pangnawat namin. Ano ang isang tungon mo patupahami, imana ko para sumapagorin sa panganota. Jadi video ini saya masih bahasa tahun namin. Ihamu rada suhi na pangnawat. So ini mapasat kami berdua mau lihat. Baik kudunya. Pasal. Baru putar-putar Jo na pinagkakita na. Sudah dikata. Ayo. Jadi songanima tandumogi rada bius nami nang kepada desa pangulian huria nami. Mula untuk songani payamang nabui upasahat kami bagai satikyon. Ima songan nabarupat sa panganota nang napak kulit. Mula untuk pak kulit saya tadi naman di huarian na negro. Ada malu songani panabu itu upasahat kami. Batung las marahamuna. Saya butuh tabana makar saya kan kuduluna na sangat mubuin mo saya ubek kami. Na sangat na dingkat ko hamu. Mga marpungo di akadalian na tun. Adong mara rencana di bagasan rohani konani hasuton. Nalaw si paparkonon na potong-potongan niya kapunguan. Ala ni amang bonan niya suhutod talumubi di rata pasinabong na patorason hataya andon. Ilo sa perlu takas pasipatakasan asatakas kita masibotoan. Ala ni namanuk kumahamin naman. Ahama songan narasata muna ito nga to nga ni punganon asa suli haminan utang mo o potosa talumubi akaradabis. Buti ma. Ya suku-suku muna nga sa tuhami. Ya berita gawe. Ya berita nan suku muna rada nami berita paggabi parparasa to rada nami songan ni mapasa tamer ng modate ko rada. Mauliate matutuhod ya mata Tuhan debata. Dia karansana yang hamu bonan suhutan na pinabuhan ni Raja Persilabu di bagasan las nero hadu tutu. Jadi anggiat mata tu Jepang songondo nyahatanya ka oputan na perjoloi. Dibuat diulas bata inai baik tua bara. Pinasu ni rencana na pinamunai. Totong mahamu hasuhutan di bagasan las nero ha. Nung natutunian songondo dok munai. Ido la sayot na tua-tua. Takas pasipatakasan asal takas sulit potosa ahado tutu songon isini tujuan di punguan nabi lain ni amat tabolannya suhuton betina saya tergerak doa nami ima songon napapatte saring-saring ni oputan apa zuloi ya pengnami ima upaberita duli do upaberita boru do Pandri Buru do Pandri Dudi. So manima na paboto kami hamu radai sehingga pengnaupat ibagasan no rada nami magido pasu-pasu mahami hamu rada nami. So manima perata madang maudate. Ima tutu rencana songonando mula sinapkin namang hutok puda niya kana perjuluido asimarwan itu ata tutu ata totong mahamu idongani dileal matutu song kata sinapkin di bagasan roha alayo asa takas
dia ka ulaon di tengah-tengah ni pungan dalian natulu talu mobil di tengah-tengah ni Raja Pius manat kita masih sekolah talu mobil tu ka hula-hula tayo hula-hula muda galengmu yakin songon nalaw si paeholi pabuwa mudo ina songon sinakin ise maiso panopi ise maiso pajuzung ala adok songon namang aso pasnabul dia ka ulaon na tinulupan niya ka zaman tinulupan niya ka na tua-tua itong-atongan ni dalian natun unang benyan sa katalapat julo na gabi maripu na tinutungan ape nungay European noon ape adongan no protes siap hula-hula muna iya saya ido takas masih patakasan asa takas kita masih botongan jadi ope diamu ada orang soli ipagoa Raja Pasnabul sian berhenti ke atorangan di bonanya suhuton. Asa takkan jolo parohok kamuda atau rakso di Papua. Amata Pasnabul ise na lokal ise panopi ise sepajujung. Jadi pinat. Hamu situ natorok sama di Raja Pius yang napang naupat. Ia upu berita duli nama mupus semani huruf. Mano ia Opo berita buru sinagama nama bahasa amang panopi. Jadi opo ridodi simani huruf ma tong nama mupus nama naput. Jadi mulo opo buru andri buru simani huruf ma tong nama manopi. Amang rata namin sa kanima pasatamba ng mga dati. Ukuan dan soli sini ada. Surat na lang ako. So manuan niyan amang bonanya suhuton. Tunggu kami, Sir Raja Pius nanudang mo. Ala na, para koko sarang-sarang na kaputa buru puta dulu hamu. Pulau siya kami tunggu ka Raja Pius. Si tulo binauli, si tulo binaringkat daw pulau siya kami Raja Pius. Mau lihat deh. Gali horas. Gali horada. Pardulu, Bang Ria. Nah, Bang Ria. Nah, itu muda. Reza duluan. Reza suka. Reza foto. Doa aku itu. Bahasa Markuan. Han, Reza foto. Operatif. Buka kepala desa. Panggilan Korea. Ya, penutup itu kepala desa. Doh na porat tiar matutu dalam kujulu tiar matutu dalam kujarai. Matutu. Doh ringki suara. Saudara tua-tua, dulu kamu dah tagaparan, kulo tu kamu dapatan air na minum air na tiwo. Matutu. Doh pir oras pir mapukli baru persarongan pir matu dinihamu saluna utapan madala pangumuan. Matutu. Setakas nauli setakas lenggan. Amang kasuhuton MSC pirong raja na bulung rata-rata. Hata nauli hata lenggan na rot siya Raja Pius dot siya hula-hula muna. Say pasaut to matutuwa matadibata. Matutu. Saw na rin amang jong mahika. Silupan siya Pangorea. Sigura pangabulon, sigura pa kanak-anak. Kukso pangabulon, lumiado anak-anak. Matutu. Silupan siya tumula. Si Raja Orong nami adi bakara. Kuk nga di sopo nabulon, lubian doot pinahan di bara. Matutu. Silupan siya Raja Orong. Kita dulon, sipong-sipong porta-porta. Labuta be dulon, korpota be dulon. Matutu.
Cium-ciuman siara satu si boro. Belum dipikir mah pun halas. Dautannya memang kita jalan atau teman. Betul. Sulu pas sera dana bawang. Sampai na sulu sampai tu berker di keras. Mumasa di dalam yang sulu rada sedari on saya mamu tu pagaian saat perhoratan. Betul. Siga-biga suara. Anak si Bang Orel nak buka si Bang Orel malu tu. Asa takas main na berubah takas anak kola. Asa takas main na merubah takasan main na mamora. Betul. Oh, suara. Oh, siga-biga mak. Udah. Oh, udah. Ayo, udah sama benahan. Doh. Oh, matalang gabi oras. Raja